आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरु ओइबा पाव मणिपुर कोविड-19 ना नाबदगी फरकपगी चांग 4.35 यौरे राज्य असिदा 53 सुब जाति की मितदान तौबगी थाखाइंग असिदगी हौरगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना रशिया की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अफगानिस्तान की फिबम यावना हिरम कया खनखरे अमसुंग टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स ता भारत की कैंपेन असिदगी हौरगनी सरकार के फैसिलिटी सिंगदा चाहि 19 की मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिनबा थोंबदा चथरिबना नहा ओइरिबा सिंग वैक्सीन सि कापथोकनबा अमदि तै मियोई सिंग वैक्सीन कापदा सुमतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीब लेरिबना मियामना चेक्सिनबा वाटपगी थोंग सिंग तोकबिदुना यारिबा मखा युमदगी चथोक्तना लेबियो तंगाई फदना चथोकलबदि फेस मास्क सोपियो फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माई मिट अमदि खुद छातोइना हंदोक्तुना तरुतनाना थंबियो कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदि मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नी अदुगा राज्य के हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 180034538818 नी हौजिक मपुंग ओइबा पाव मणिपुर नंगारंग फावदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइखेबा अपुनबा मसिंग लाख अमलि सिंग तारा मथोय चांगा मरफुद्रानी पान छुरे मसिग मनुंग दा लाख अमलि सिंग तारुक चनी कुनमापन नाबा फखरे नाबा फबकी चांग जादा मरफुद्रा मंगा दशमिक अमनि पान यौरे हौजिक एक्टिव केस लिसिंग अहुम चाटुक तारा लेरी लाइचत असिदा सिखिबा लिसिंग अमा चाटेट अंकैमापन छुरे मरक असिदा रिम्स अमसुंग जेनिम्स यावना तोंगान तोंगानबा राज्य असगी हॉस्पिटल मापनदा हौजिक कोविड के अनाबा सिंग लैनबा फमुंग जामरी कुंतरुक हांगदुना लैरी मसिगी मनुंगदा ICU HDU फमुंग मरफुम दो यावरी बिष्णुपुर जिला दा बिष्णुपुर ब्लॉक की एक्स्ट्रा मोबाइल टीम ना ngasi निंगथौखोंग खा खुनौदा हिदा कापकनी डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर बिष्णु ऑफिसर बिष्णुपुर ना थोपा चेरोल अमना हाई हयेंग ना नाचौ मयाई लेकाई कम्युनिटी हॉल दा हिदा कापकनी बिष्णुपुर जिला दा कोविड की चना कांगलोन ngak na lainaba pangmising ki khongchat amang asi en local sing MLA na lamthakre बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सिंधुना जिला असगी तोंगान तोंगान मफमगी लंबी सिंगदा मना मसिंग योलिब नुपी सिंगदा कोविड की चना कांगलोन ngaknaba पाउजेल पीबगा लोइनाना मास्क अमसुंग सैनिटाइजर न चिंगबा यंथोखि खोंचत अदु उलौदगी हौरगा वांगु छंदंग खोंग फावबा किलोमीटर निफु चटखि खोंचत अदुदा बिष्णुपुर की सीएमओ डॉक्टर एन ज्ञानेश्वर सु यावखि मणिपुर दंगसी 53 सुब जाति की मितदान तौबगी थाखाय अमसुंग मियामबु भापता हनबगी थौरम हौरगनी थाखाय पालन असिगी थिमदी मी अमबु मित ओहल्लु मितदान तौबियु हाइबसिनी मपुंग ओइबा थौरम नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट अमसुंग नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर सिंधुना लम्फेल पाता लैबा स्टेट ऑप्थाल्मिक सेल NPCB N6 मणिपुर दा पांगथोकनी थौरम अदुदा हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर के राजो सिंह फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर पौजाचिन गुइते अमसुंग हेल्थ सर्विसेज की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर खोइरोम सचिकुमार मंगांग यावगनी मेघालय दा होखिबा पुंग कुनमरी दा कोविड-19 के अनोपा केस 134 थेंगनखि हारिबा मतम असिदा मी 295 नाबा फखिबदगी हौजिक फावदा राज्य सिदा नाबा पकिबा अपुनबा मसिंग लिसिंग हुमफुद्रा 138 छुरे होखिबा पुंग कुनमरी दा मी मरी सिखिबदगी लाइचत असिदा सिखिबा मसिंग लिसिंग अमा 245 छुरे हौजिक एक्टिव केस लिसिंग 295 कुन लैरी मेघालय दा हौजिक फावबा मी लाख 12 लिसिंग मरफुद्रा 138 कोविड वैक्सीन कापखरे मखोइदिगी मनुंगदा मी लाख 10 लिसिंग 3,245 अहानबा डोज अमसुंग मी लाख 2 लिसिंग मरफुतरुक 4,945 दा अनिसुबा डोज कापखिबा यावरी
Assamda microfinance institution singdagi loan laururaga singbangam nupi singi awaba ko hanaba Assam Sarkarna Assam Microfinance Incentive and Relief Scheme singani kunmathoi thabakto onthoknaba microfinance institution singa MOU amang arang Guwahati da sahi tawnakre MOU micro aduda microfinance institution amasung bank punna kuntrani pana sahi tawki MOU asi lisingani kulhundagi March kuntramathoi pahwa chatnagani Bharata COVID-19 vaccine kapkhiba apunba masing koti yankaimapan lakh nifutaret hele hojik phawada punna vaccine dose koti yankaimapan lakh nifutaret lising humphumanga chatet yankaimathoi kapkhre Kendragi Haksel Mantralayna hai mi koti nifutaru henbada ahanba dose amosung mi koti taraw hundoi lakh nifumanga henbada nisuba dose kapkhre tabiriba pawasi kasbani Imphaldagini प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngarang telephone da Russia ki Rashtrapati Vladimir Putin ga wari sanakre luchingba nina Afghanistan da oirakliba phibam amasung maduna lamdam asida amasung malem da piriba chaithengi matang da khanakhi makhoi ani na maru oina thabak tawminari ba lebak ani ki marakta makhata na punna thabak tawminana ba ki tangai phadaba du phungdok nakhi amasung makhoi gi senior official sing amaga pau phauna duna leina ba khangan khi Luchingba ni na COVID laichat ki singnarakpa kaya mayok naraba su akhanna na punna thabak tawminabada khumang chawsiliba tuda apenba phungdokhi COVID laichat thengnabada leibak ani na tengbang pinariba akhanna na Sputnik V vaccine puthokduna yenthokliba du su apenba phungdokhi Luchingba anina BRICS Mifam Council of Shanghai Cooperation Organization gi leibak makok singi mifam amasung Bharatna Eastern Economic Forum da saruk yabagi matang da su hiram kaya thokna khanakhi Pradhan Modi na hai leibak ani gi mathangi mifam da Rashtrapati Putin na Bharat lakadawriba du mahangna ngairi Luchingba ni na leibak ani gi amasung malengbi oibo wapam sing mapung oina Afghanistan gi phibangwi matang da leptana pau phongna na su yanakhi Bharat macha chani kunipan yauna mi chatu kuntaru hojik phawada Afghanistan da gi puthorakle Afghanistan da gi mi puthorakpagi matang da pongmi sing da wangang bada kendra gi mantri Hardip Singh Puri na hai leibak asida puthorakpa Afghan Sikh humphudra tare ni mi kanbagi thabak chatariba dugi damak mantri na Pradhan Mantri Narendra Modi bu thagatkhi ngarang Delhi airport a Afghanistan gi Kabul dagi purakpa Sikh singi sienglaba dharma gi Lairik Sri Guru Granth Sahib Mantri na okhi mahangna hai Afghanistan dagi mi puthorakpagi thabak asi rajniti gi wapam oheloidabani mahangna hai Bharat na matam punamakta naihatpiraba mi singyamdaba kanglup singbu sogatkani Azadi ka Amrit Mahotsav gi saruk ama oina Central Armed Police Forces CAPF na cycle rally kaya silli rally asi dandi dagi awangopok Bharat amasung le dagi Kanyakumari phawam aphang kaya da pangthokani cycle rally punamak Rajghat loisingani makhoina lakbagi lambida freedom fighter sing amasung ningtamlan ga mari leinaba maru oiba aitihasik oiba mafam sing phawrakani sasastra sima balna cycle rally kaya marum singani Assamgi Tezpur dagi Delhi gi Rajghat yaugadaba ahanba rally ngase ayuk pung 8 da hokre Amaromda Azadi ka Amrit Mahotsav asigi saruk ama oina AIR News na ngasidagi ningtamlan ga mari leinaba maru oiba mafam singi oiba nisan kauba tangkak humphura manga gi thauram amang sidagi sandokani Thauram asi yumsaka khudingi nungthil pung 4:95 da parikrama thauram da broadcast tawgani ngasigi ahanba tangkak asi Mahatma Gandhi na thumgi andolan hawdokhiba mafam Sabarmati ashramgi matangda oigani Tokyo 2020 Paralympic Games sa Bharat ki campaign asidagi hawragani Para table tennis hanaroi Sonal Patel amasung Bhabina Patel makhoi gi category gi preliminary round ngasi sanagani makhoi ani group stage sida China gi hanaroi singa thengnagani nupi gi singles class 3 group D da Sonal Patel na China gi Li Qian ga thengnagani Bhabina Patel na nupi gi singles class 4 group A da world number 2 China gi Zhou Ying ga thengnagani Tokyo Paralympic asida hayengsu table tennis hanaroi ani asi uba phangani Bharat na Tokyo Games asida hanaroi yang kahimari gi khwaidigi chawba contingent ama thari
लोइसिल्लकपदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba face mask supa futaruk lamna leba khuthamadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thong ohma singang na charpinyaba amu anna ningchingjari aroiba da maruiba pau amu hana Manipur da COVID-19 na nabadagi pharakpagi changchada marphudra manga dasmik amani pan yaure raija sida kuntra taruk suba jati gi middan tawgi thakai ngasidagi hauragani Pradhan Mantri Narendra Modi na Russia gi Rashtrapati Vladimir Putin ga Afghanistan gi phibam yauna hiram kaya khanakre amasung Tokyo 2020 Paralympic Games sa Bharat ki campaign ngasidagi hauragani Paulo Jere